kutegemea. Ndugu yangu unayenisikia, nataka usome katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5 haya kwa 8. Na wapenda ndugu yangu, Mungu nakutegemea, baba yangu, Mungu nakutegemea, baba yangu, Mungu nakutegemea, baba yangu, Mungu nakutegemea, baba yangu, unatosha Mungu, baba yangu, sina mwingine. Teteko baba, Mungu nakutegemea, baba yangu, sina mwingine. Mungu wangu, hakuna kama na wewe, zaidi yako baba, mchungaji wangu wa maisha yangu. Hakuna kama na wewe, baba yangu, mchungaji wangu wa maisha yangu. Nikuache Mungu, taenda wapi? Nikuache Mungu, tegemeo langu. Nikuache Mungu, taenda wapi? Nikuache Mungu, wewe ndio tegemeo langu. Bwana anasema, alaniwe mtu yule anayetegemea mwanadamu kwake. Unaweza tegemea mwanadamu, kesho yake ndugu anaweza choka. Unaweza tegemea mwanadamu, kesho yake ndugu anafariki. Nikuache Mungu, taenda wapi? Nikuache Mungu, tegemeo langu. Nikuache Mungu, taenda wapi? Nikuache Mungu, wewe ndio tegemeo langu. Ndugu yangu unayenisikia, nataka zungumza nawe kupitia wimbo huu. Usimtegemee mwanadamu, anaweza kusaidia leo lakini sio kesho. Ndugu yangu, hata kama akikusaidia ndugu yangu, kesho atakusema, atafanya kikao juu yako. Lakini yeye anayemtegemea Mungu atapata baraka kutoka kwake Mungu. Ndugu yangu, vumilia. Mateso unayoyapitia ni ya muda kitambo tu. Umilivu atakula matunda ya kuiva. Production.